ekhaya. La ekhaya kube kwakhonjwa, sakhonjwa izinkinga, sakhonjwa ukufa, sakhonjwa indlala, sakhonjwa inhlupheko, sakhonjwa ikona konke okubi, saze sakhonjwa indumbane ukuba sikhombe inyathuko eyebantwini abakwazi ukukhomba izinto ezingabonwa ngamehlo enyama. Kuthiwa kuke kwakhonjwa isigodlo, kwazamula abalozi, kwaviyoza izanusi, lakhomba isoba, elinye lakhomba amathambo, elinye likhombe ngasemnyango, elinye lakhomba ngasemsamu. Kwakhonjwa isambane esabhekana naso, kwaqhutyekwa kwakhonjwa. Kwakhonjwa isihlahla somdungamuzi esangena ngephutha ekhaya. Kwakhonjwa umswane wembabala wangena kungafanele endlini. Kwakhonjwa amalunga omndeni, kwakhonjwa abangani, kwakhonjwa omakhelwane laba bangezasi, kwakhonjwa labo besebenza nabo, zakhonjwa zonke izinto ebezisibulala, kwakhonjwa nensebenzelo, yakhonjwa inkanyiso. Sakwenza konke, zaqhubeka zasikhomba izinkinga, sakhomba esinye isigodlo, nakhona kwaphinde kwakhonjwa izinto, sayenza yonke leyo nto, saqhubeka sasikhomba izinkinga. Saze sagcina sibuya yadijwa imino yakhomba ngakuthi ukuthi ngenzeka yini ukuba awethu wonke lamaphutha nalamahlazo esesingaphansi kwawo. Kanti la ekhaya kukwabani? Ngoba la ekhaya sekukwa inkume kayibuyi, kukwabisi lichithekile, kompondo zibanjiwe, mabunzi hluzuka, iminwe yona iyakhombana, owesine ukhomba ibunzi, imina lona kunye nezenzo zami, kanti isithupha sona sikhomba emumva, amaliba kunye namahlazo, mese kuthi lowo qala nalowo wesibili izifungo kunye nezithembiso engazenza kwamhlaba, mese kuthi lowo wesithathu kuba yilo phakathi ukhomba ingcebo, okusutha, ukukhukhumala kwezisu nazo sigwele, amagwele kunye nembuya, isinti lokho kuyizindalo zincinyana kepha ziphetha izinto ezinkulu, okuyizinkondlo, izinkomo, amagama abantu, izindonga ezingcolile nazo zigcwele amagama ayimlando kunye neziyalo kukwendonga zigcwele igazi elamakhosi. Kukwabani la ekhaya? Inkondlo kuphela.